Ya chat-chat ke jengelap election naba katarik tak vote cakai election Lok Sabha jong ketuk peningkong kelanang jam. Presiden ke US Joe Biden berumur rangba ke UK Rishi Sunak kila penramjul halo ke jingsha penyap ke hinyong ngut kinong plan ha Gaza na ke jingsha thambor ha ke Israel. Ujumai ubajul uba ke jingtho golong hinyo point saw ha ke Richter scale lalai bumpin kniyo le ki road do riau ba shapang chate jong ke Taiwan dangsmo. Menteri Rangba do kari Narendra Modi rai KHUBOR Louis Montenegro ubalabam smai ke Menteri Rangba do ke Portuguese Republic. Ke National Council of Educational Research and Training NCERT kalau ong bagai le kat bala ban ai ki kot school ha kapor ka babiang.